Yesu yubahwe ibihe byose, Imana ihabwe icyubahiro. Shalom ahantu uri, shalom mu bugingo bwawe, shalom mu mutima wawe, shalom shalom. Ndagushuhuje igihugu cyose uherereyemo, shalom. Karibu dusenge, zinduka usenge, byuka usenge. Njye wumva kuri mikoro ndi Mame Benezeri. Abaheburayo 4 umurongo wa 16, reka bariho dusengera muri iki gitondo. Haravuga ngo nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Imana ishimwe. Nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Tugiye kwisengera, turashimira Imana iduhaye kubyuka amahoro, twiyuhagize amaraso ya Yesu, hanyuma dusengere muri iri jambo. Twegere ubuntu, twakire ubuntu bw'uyu munsi, kandi muri uku kwezi k'ubuntu usenge, ubwire Yesu akorere mu buntu. Hari igihe Yesu ahaguruka agakorera kubw'umusaraba, kubw'amaraso ye. Hari igihe intwaro ni nyinshi, ariko uyu munsi twicare mu buntu. Ubuntu bwa Yesu budukorere, budutsindire, budutsindishirize hafi na kure. Ubuntu bwa Yesu budusohoreze, ubuntu bwa Yesu bubohora, ubuntu bwa Yesu tubwumve, butwuzure, ubuntu budukuraho ibyaha, tume twihana, tuzibukire icyaha. Imana ishimwe. Nkibutse ko ari kuwa gatanu turasenga. Amen. Papa, turagushimiye, himbazwa, turabyutse biremeye, umuntu uriho biremera, turabasha kuvuga bikemera. Nuhimbazwe, nushyirwe hejuru. Uri mwiza Mwami, urera, urakomeye, uri Kristo ntama w'Imana nzima. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Imbere yawe niho turishimwa. Imana y'ubuzima tuyikesha wowe, kubaho ni wowe, byose ni wowe tubikesha Mwami. Wagize neza, warakoze Mwami, kubw'ubuntu bw'Igorogota, kubw'ineza yawe itarondoreka. Kubw'ubuntu bwawe Yesu, n'amaraso y'Igorogota turiyuhagiye. Amaraso yawe natwoze, amaraso yawe natwuhagire. Turiyuhagiye amaraso yawe, tubabarirwe, imibiri yacu ibabarirwe, umwuka wacu wozwe, twozwe mu maraso ya Yesu. Tube bashya, tube bazima. Haleluya. Tube bashya mu izina rya Yesu Kristo. Buri cyaha cyose cyari kituriho gihanagurwe n'amaraso yawe Mwami. Kubw'ubuntu bwawe Papa, turi imbere yawe. Utwemere aka kanya, utwemere udukize, ubuntu budukize, utwemere ubuntu butubohora mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu, ubuntu uturinde, ubuntu bukorane natwe uyu munsi. Ngo buri munsi uzana n'ubuntu bwawo. Twakiriye ubuntu bw'uyu munsi Mwami. Haleluya. Kubw'ubuntu bw'Igorogota n'amaraso ya Yesu Kristo, turipfutse. Uburinzi bukorere muri uyu munsi, buri saha yose uyu munsi dusutse mu buntu bujyana no kurindwa nawe mu izina rya Yesu. Udukureho gutinya muri iki gihe, muri iyi minsi, ahubwo duhaguruke turi abanyembaraga, duhaguruke turi abanesha mu izina rya Yesu. Duhagarare tudatinya, tudatsinzwe n'urubanza, ngo kugira ngo tubabarirwe. Mwami Imana, tugirire ubuntu, mu mbabazi zawe biracyashoboka. Tugirire ubuntu, tubabarirwe. Tugirire ubuntu Mwami, buri nzandiko zose zari zituriho ziveho kubw'ubuntu n'amaraso yawe Mwami. Dutabare Papa, mu buntu turaje ngo dutabare, ngo tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye Mwami. Igihe gikwiriye ni iki ngiki utubyukirijemo, igihe gikwiriye n'uyu munsi uduhaye. Niwo tureba, niwo dufite. Haleluya. Ibyahejo ntituhazi Mwami. Ibyahashize byo byarangiye, ariko uyu munsi uduhaye ni ukugira ngo tuwunezererwemo, utunezeze. Uyu munsi uduhaye, ubuntu bwawe budukorere, ubuntu bwawe butuvugire, ubuntu bwawe bugaragare mu byacu n'abacu. Ubuntu bwawe turabwitwikiriye, ubuntu bwawe turabwiyoroshe, ubuntu bwawe haleluya butwomeho, tubufatanije n'amazina yacu. Amazina yacu abeho ubuntu bwawe buburane, amazina yacu buyabohore. Ubuntu bwawe burane mu mwuka wacu habohoke, ubuntu bwawe mu mibiri yacu. Tube bashya, tube bazima. Haleluya.
ubuntu bwawe buduhesha ibyo dukeneye, ubuntu bwawe butume twumvirwa. Uyu munsi umve gusenga kwa buri wese. Turasenze mwami ngo uganze, tukuragije uyu munsi, tukuragije ibyacu n'abacu, ntambwe zacu zirindwe, ubuzima bwacu burindwe, uzuza amahoro mu mitima yacu, uzuza amahoro mu bugingo bwacu, uzuza amahoro mu buzima bwacu. Mwami ntabaritwe Kristo, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro. Ntabaritwe Mukiza, ahubwo izina ryawe rimenyekane. Ubuntu budusohoreza amasezerano muri uku kwezi k'ubuntu, turi imbere yawe. Umva gusenga kwa buri wese, udusubize mwami. Ubuntu buduheshe na bya bindi byari biri kure, byigizwe hafi kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Turagushimiye kubw'ubuntu butubohora, turagushimiye kubw'ubuntu budukiza, turagushimiye kubw'ubuntu twahawe, turagushimiye kubw'ubuntu watugiriye mwami. Ukadukunda kubw'ubuntu, ukadufasha kubw'ubuntu, ukabana natwe kubw'ubuntu, ukatugirira neza mu buntu, ukaduha agakiza ku buntu. Ubuntu buduhesha byose. Turakiriye byose wazanye mwami. Ibitava ku Mana biveho. Ubuntu bwawe busibe ibyari bituriho bitava kuri wowe. Ubuntu bwawe budukureho ibyatwirukankanaga. Ubuntu bwawe buturwanirire, budutsindishirize hafi na kure. Ubuntu bwawe buhagurutse ingabo nini n'intoya, buhagurutse abamarayika baturwanirire. Uyu munsi dusutsemo gutsindishirizwa nawe. Kubw'ubuntu bw'Igorogota tubone intsinzi, tubone ibyasezeranijwe, tubone amahoro, tubone gukora kwawe mwami, tubone imbabazi zawe, tubone ihumure, tubone gukiza kwawe no gukora kwawe kwinshi. Haleluya. Ubuntu bwawe bugorora inzira zacu zari zigoramye. Ubuntu bwawe butwuzuzemo imbaraga. Tugira umwete tugukorere, tugira umwete mu byo dukora, tugira umwete mu gusenga, tugira umwete. Kristo ari hafi kugaruka. Urakoze mwami. Umve gusenga kwa buri wese kandi uhire buri wese uyu munsi. Izina ryawe rihabwe icyubahiro n'ishimwe none n'ibihe bidashira. Amen. Amen.